Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujuluki, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola i-Body Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. I-Body Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma ushayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689-8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa i-Body Shape Care kaBabu Dokotela. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babo isizwe babo jabulile ufana muhle ngathi khala mhlawumbe namhlanje sinomelapho endabuko ubaba uKhwalo sike saba naye ngesonto edlule emva kokuthi sigcina uba naye ngonyaka odlule 2023 nalonyaka futhi siphinde samema uthi hayi akakavela kuningi abantu abafuna ukuzwa akukhulumile isonto edlule kwasala ushintshi sifuna ukuthi ke namhlanje abingelele sizwe ukuthi ke uthini ke namhlanje baba ngiyabengelela nje ngibingelela i-channel kaBabu Dokotela nababukeli bayo nje bonke ngibingelela noBabu Dokotela baba Khwalo kunabantu abafuna ukwazi 272 ukuphi le ndawo u272 useBria market yeah bakwazi ukuthola lapha yeah bayakwazi ukuthi bangithole lapha uma efika umuntu lapha uthi ufuna bani umuntu mengabe efika nje lapho uthi ufuna uKhwalo futhi ke kubhaliwe ke nasemnyango nje ukuthi Khwalo bakwazi ukuthi uyalapha bayangazi nje ukuthi abazothi abathi yo uziya lapha hayi lo bayangazi bakwazi yeah mawufika nje ubheka nje emnyango nje kubhaliwe 272 Khwalo nje esitosa khona okay no ngoba into esuke ngiphathe kabi ngizoyisho nje lento ngoba mhlawumbe nawe uyathinteka la ku YouTube nivela nezinyanga la nihlala khona ayinazi ukuthi nezinyanga Kozele bathi yo ivalo thathu uthini uthi ufuna uKhwalo uthi yala hayi uzwa kahle futhi bakwazi hayi abantu bayangazi nje kakhulu mkhulu futhi ke abangazi manje isikhathi nje bengazi mkhulu ngizafuna ukuthi ke sisize abantu bahlupheka kakhulu baphambanisela imsamo yini onayo yokulungisa umsamo sokonakele sisuke lapho sizobheka futhi nalento yamanzi amnyama ukuthi wenza kanjani uphinde futhi ukusibhekele nalento yokuphakamisa komuntu wasemanzini kunabantu abanensebenzo abafuna ukuthi zosetshenzwa ngamanzi wenza njani lapho kehle uma umuntu nje enenkinga nje yomsamo nje kunempande njengeyisebenzayo ekwazi ukuthi iqoqe ithonga lakhe umuntu iqoqe isimo senhlanhla yakhe ekwazi ukuthi iqonde yonke into yakhe ekwazi ukuthi ilunge ibe indlela efanele yabo mkhulu lana amanzi amnyama wenza njani mhlawumbe khona umngane wakhe enzwana nayo kakhulu umfonelana uma sekiwe emanzini kosetshenzwa umuntu ngamanzi mhlawumbe khona umama umaziyo isiyoni omfonela ujeje ayiphela mina nginesitolo andazi lezi zinto lezi zonke hayi lutho mkhulu umuntu mengaba nje efuna ukusetshenzwa ngokwesimo samanzi amnyama umuntu uyafika nje khona induku nje ngimenzela yona ageza ngayo enye iphalazele emlelweni iyakhona futhi nanokuphoseka ke into ezikanjalo sokuyalele futhi ukuthi uzozenza kanjani azinankinga okay yeah le yamanzi wenza njani le yamanzi amnyama mayifuna ukusetshenzwa emanzini umuntu mengaba efuna ukusetshenzwa emanzini ke lapho udinga mina uqobo ukuthi ke ngimphathe mina ngesami isandla lapha kodwa phela hayi ukuthi ngizomphatha ukuthi ngimgeze ngizomnikeza induku ageze ngibe khona akwazi ukuthi aphahle isimpahlele ngendlela esomphahlela ngayo khona lapha emanzini ake siyibuke le ukugeza emanzini azikho inkinga enibuye nihlangabezane nazo menigeza mhlawumbe lapha nithothi mhlawumbe niyakhuthuzwa niyaduthula zokuhlala ebhanoyi phansi hayi mina ke ngizokhulumela mina ake ngikhulumela abanye abantu mina akukaze kwenzeke ukhona uthola ukuthi mhlawumbe ngithokanye ngisempophomeni okanye mhlawumbe siyafuteni uqhamuka abantu sebegqilaza ngesibhabo okanye uqhamuka abantu babambe inkunzi hayi akuyona into eke yenzeke kumina ngoba phela indawo kodwa uyayazi lento sisho ya kujwayele kona ukuzwakala kwabanye ukuthi kuyenza ukuthi kwenzekile kwenzeka kanjani usichaze hey
ngeke ngikwazi ukuthi ngiyayichaza kahle kakhulu wena dokotela ngoba isesezandleni zamaphoyisa ngoba phela isube phela isezandleni zamaphoyisa nalabo bantu labo yabo so nami ngisube ngizwa nje ngendlela kodwa ukuthi kwenzekile kodwa mina ngisube ngenalwazi ngithatha imoto kusezezandla hey lapho kokunye kuyenzeka mhlawumbe uzothatha imoto mhlawumbe nizobanjwa inkunzi yabo kodwa ke kumina akaze kwenzeka ngeke ngize kodwa into ngiqamba yazi kahle kodwa into engengiyizwe ukuthi hayi yenzeka kwa thatha usupa sekwenze isibanga Inyanga Khwalo nenda yazena ngikho hayi kunzima mfule hayi kunzima mfuleni hayi manje abafana bamsebe bavuleni inhlamvu benza njani befika lapha vele sebavulele ngenhlamvu nje kuphela nenye insizwa leneshuta la kumina umsomo wahamba igoli etsakana waboleka ngisho imali esebuya thatha yokita ngithi bese njalo ukuthi afike bathatha yokita namafoni lawa ngithi nizofana bemfuleni ngithi mina nomunye angixoxela ukuthi insizwa ngapha empangeni ngithi baba emfuleni ngale bogeza nenyanga qhawukebengu savula ngenhlamvu kwahlahla kasinda kwafika ibhano lamthatha lo kodwa still washijona engisho ukuthi hayi kunzima lapha emfuleni kodwa impela nizowuyeka lo msebenzi osempongweni nizoyenza nje ngoba niyayibona ingozi khona umsebenzi omkhulu wasempophomeni angeke sesuyeke ngoba zikhona impophoma ezisemalokishini nje la uthola ukuthi kunobugebengu khona yabo obenziwa ngabantu ke abanenhloso ezithinga phela igebengu nazo ziyabona ukuthi okay kuyasetshenzwa lapha le ndawo isetshenzwa kakhulu kodwa ke zikhona ezinye indawo ezizimpophoma uthola ukuthi nje zisafety khona la eThekwini yeah ukusho umuntu ofuna ukusetshenzwa emanzini kusengenzeka ya umuntu ofuna ukusetshenzwa emanzini nje kuyenzeka nje impela kuyenzeka yeah Mkhulu ngifuna singene emsebenzini abantu abafuna into eziningi abantu bafuna umuthi wentombi odomba kasibumbu into oyigcoba nje emashiyeni ungalokushela njalo leyo nto kwayivalelana mkhulu induku enjalo angiyivalile nje ikhona nje udumba kasibumbu induku nje oyigcoba la kuwena emashiyeni nje ibe seyiyahlukanisa kuwena nakumuntu wesifazana yeah kwezezimali kwenza njani la kunabantu njengamanje baphuma kompangeni baphuma kosikhaweni baphuma kondumo kade belanda izigubhu izigubhu zabazivuma uthini unaso isikhwama semali uthini kubantu isikhwama semali nje nginaso mkhulu esisebenzayo nje kahle kakhulu esinamandla futhi kakhulu iyabo mkhulu egubhini umi kanjani isiphi isigubhu naso sithemba kakhulu lapha izigubhu nje zizonke nje isigubhu engisithemba kakhulu ngithemba umawuthi yesiphi lesi kuthiwa lesi siyadokotela hayi mkhulu ufuna umuntu athole nje umawuthi noma mhlawumbe athole imali izona igubhu nje ezikhona lezo abantu laba uthola ukuthi bafuna igubha namabhizinisi yeah uyasithemba isimoto angisithemba kakhulu mkhulu ngiyasithemba uDana Leya ubukhulume ngoDana yodwa manje usayena umuntu usakhuluma ngapha wenza njani uDana Leya uDana Leya mkhulu ukhona nje uDana Leya nje njengoba ngicacise nje ngicacisela abantu nga uDana Leya into ekwazi ukuthi ithathe ibeke masikhuluma ngento ethatha ibeke ke sikhuluma ngento enje eyisithwalo kodwa manje futhi ethatha imali ibeke yona endlini yebo mkhulu kusukela unyaka odlula uqala kuzoyimanje ngisakuncanga ngento yodwa noma Russia uyawusaba noma Russia ngaye ngiyusaba ngalo wakho usaba kwenzekani usinika uma Russia angiwusaba uma Russia mkhulu nawo futhi ukhona usebenza ngendlela efanayo noDana Leya la yebo mkhulu umuntu uma ezifuna lezi zinto angazithola umuntu mengabe ezifuna lezi zinto angazithola nje zikhona mkhulu yeah mkhulu ake sibuyele namadodana kunzima le madodeni bahlele emaThekwini namadikazi bahlele eThekwini noma bengani zabo basaba ukuba semakhaya ngenxa ukuthi uyashunqa uma mkhulu lapha nafunela ukuthi induku yabantu okuhlanganisa abantu besifazane njengenyanga njengomelaphi wendabuko uyayakha noma wena ozwana nento esithembu manje uma ungazwana into awufuni ukusho uyibona indaba yakhe lapho umuntu mawuthola ukuthi uhlunjwa umamkhulu ekhaya
unesithembu akudingi ukuthi ke angaze ade acele loya baba ukuthi mhlawumbe makahamba ayomkhulumela endabeni nesithembu mangabe uyindoda kufuneka uyimele wena izinto zakho mangabe ngikhuluma ukuthi izinto zakho kumele uyimele kumele uze kuthina abantu abaphatha impande mina ngikwenzela impande yokuthi wena uqala uyisebenzise eqale ilokho njani impande la kube sekuba yima uyoveza lo makhwapheni wakho lo ocabanga ukuthi mhlawumbe ungamenza umfazi ocashe naye la eThekwini yebo ukushuthi abantu bacashile la nomakoti lana phela mangaba uzolokho dokotela uzothola ukuthi awumvezi umuntu unesifiso wena sokuthi akabe umfazi wakho uloko uhleli naye la eThekwini awumvezi ekhaya awusho futhi ekhaya ukuthi unezingane uthola ukuthi lezi ingane oyizala naye into engaziwa nje kodwa futhi wena isifiso sakho sokuthi mhlawumbe ungamenza umfazi kudingakala ukuthi usebenzise yona impande yokuthi bamba umamkhulu akwazi ukuthi mangaba umtshela yonke into ngomgakho lo ocabanga umthatha nivumelana nje ngaphandle ukuthi nibe nikwebhana ngaphandle ukuthi nibe nisilwa kunabantu ukukhula bazofuna ukukuthinta befuna izithwalo bengafuna isikhwama bengafuna isigubhu ethi umuntu uzofuna isithwalo sembuzi ake usithi fahla ukuthi uyazenza umuntu futhi hayi wena izithwalo uzenze ozwana into ekhohlakele usho futhi ukwazi ukuthi singakufaka into wena ongayenzi yebo mkhulu umuntu lapho mangaba nje efuna isithwalo sikhona ngiyazenza mina asizenzi mina ngiyazenza mangaba nje ufuna isithwalo sesikaphu ngiyakwenzela bawufuna futhi sembuzi ngiyakwenzela futhi mawufuna eseqhude ngiyakwenzela futhi leso sithwalo sifunayo leso nje osifunayo ngiyakwenzela yeah nomkhulu awusinike inamba abazokuthola kuyona abantu and then siphinde futhi kuvela ukuthi umuntu onenkinga yedlozi yokunenkinga yamanzi amnyama onefuna ukusetshenzwa ngomoya wesithunywa sasemanzini uyabe sizani labantu usicacisele lapho ukugcina mkhulu lapho nje kulabo bantu labo nje ngiyabasiza ngiyabalekelela kakhulu ngibalekelela ngempande labo bantu abanenkinga ezikanjalo nenkinga yamanzi amnyama unenkinga nje ukuthi izinto zakho nje azilungi unenkinga nje yokuthi mawulele ebusuku unamaphupha amabe mhlawumbe unezilwane kanjalo ezikwenza ukuthi ugcine izinto zakho zingalungi siyakhona ukuthi ngikulungisele izinto ezikanjalo unayo inamba mhlawumbe esingayithola hayi usebenzisayo hayi inamba ikhona mkhulu inamba ithi 072 bese ithi 81 ibese ithi 30 ibese ithi 765 manje bakufona izumba lapho kwenza njani ngafona idikaze lo wedikazi kumele kancane abazumba lo wedikazi nguwena osubulinikezela inamba noma nguwena osubuthathile inamba yakhe so mangaba nje umuntu efona edinga usizo uyangithola nje yakuthola okay no Babu Dokotela baba sezojabula ufana muhle yakhe hlelo umzola amanqinisi siyabonga Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi, kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 6898922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kaBabu Dokotela.